Opa, gdje ste ljudi dragi, dobrodošli u novoj epizodi Ducky Life. Ja i moja ženica draga smo upravo u Bosni, u Republici Srpskoj. Sad smo stigli u etno selo Stanišići. Sad ću da vam pokažem na šta to liči ovdje, šta ima za pojest, kakve su cijene. Čim skrenete s puta, ovdje ima parking, evo ga meca. Ovdje je odmah ulaz, ja mislim da ima čak par ulaza, ima i tamo pozadi neki parkići, tamo vamo. Evo vidimo, restoranče. Evo ga neki sidro. Ovdje su prelijepe vodice sa patkicama. Labudovi. Ja, labudovi. Evo neki mostić, znači za slikanje ovdje ljudi, perfektno. Ovo je dobro, kad si loš, kaznit će te Bog, kad si dobar, kažnjavaju te ljudi. Ima nešto u tome. Evo mala rijeka. I šta smo ovdje ugledali ljudi, sad ćete vidjeti. Nešto mnogo interesantno. Neko lane, Bambi moli. Kako je slatko, vidi ga. A evo i tamo jednoga. Čekaj. Sa rogovima. Hello. Kakvi su lijepi. Evo ga bunar želja. Nešto poželite i ubacite paricu unutra. I ako čvrsto na to vjerujete, onda će se da ispuni. Evo ovdje u pozadini vidimo hotele. Ovdje možete da bukirate sobu, da blejite. Cijene ne znam, nisam nikad bio u tom hotelu. Možda odem jednoga dana. Evo ovdje vidite prelijepe kulise kakve su, znači aman stalno nešto novo dograđuju. Prelijepo. Sad ovdje neki radnici čiste valjda vodu. Blago onom ko za dobro strada, taj nikada umrijeti neće. Cool! Evo neka kućica u drvetu. Ovo je vodenica stara. Vodenica? Da. I se nekad mleo kukuruz brašno. Ja, neki točkići. Da. Gledaj ovu kako se mrda. Kameni točak. Ha. Interesantno kako su napravili sve ono starinsku. Lako je plitku vodu zamutiti i budalu naljutiti. Još jedna mnogo interesantna kućica. Da vidimo šta ima ovdje. Kako slatko. Ovdje možete sjesti za palu cigaru. Ja, vidi ovo je pleteno. Interesantno. Neka burenica. Da li su ovdje držali vino? Kuća za odmor, etno selo, soba. Aha, ovdje aman imaju ljudi unutra. Se more da bukira, da prespavate ovdje u ovim kućicama. I gore ne ništa, izgleda zatvoreno. Evo ga, bunar ljubavi. Junaštvo je braniti sebe od drugoga, a čojstvo je braniti drugoga od sebe. Idemo dalje, novu kućicu neku. Aha, vidi. Ovo se kuva kotlić, gulaš neki. Zabranjen prolaz. Eno tam se vidi malo nešto. Slika od, ko je ovaj beš? Da, Vuk Karadžić. Domno, ne vidi se, eno tam neki krevet. I tako, lipo nešto.
Da vidimo ovdje šta ima. I ovdje kao neka kućica. Jedan koji hoće je jači od dvojice koji moraju. Ovdje je kao neka radionica. Vidimo šta ima ovdje. Neki alati. Ovama za duvanje vatre. Cool. Muzej. Cool. Oh, wow! Evo ovako su ljudi živjeli prije. Prije koliko godina, ženo? 100. Ha? A viš da su imali ovu mašinu za šivanje. Znaš šta je ovo, muž? A to je za tepih. Zna većina ljudi kako se to zove. Otko Ko neko zna, nek piše u komentare, ja znam. Kako se zove? Razboj. Razboj? Da. Ili razvoj. A razvoj? Ili razboj, nisam sigurna. Ne znaš ni ti. A znam da tako se rekao. A znao da su s tim prave tepihe i ono. Tepih, čilime. Čilim. Evo je odijela, a ne vidi se dobro sad tamno. Ovo su nosili prije ljudi. Sam misli kad opeče sunce, a ti Bebe neko. ovaj te zunjavi materijal nosiš. Ja, gledaj ovo. A šta je ovo, neki radion kao? Evo ga ovdje još čilima. Tepih, čilim. Evo ovdje su neki instrumenti za mučenje ljudi. Nešto špicasto. Evo još toalet papir iz drevnog. Toilet papir. Ovdje još više ovih čilima. Ovdje isto nešto špicasto. Šta je ovo, ženo? Za vunu? Za češljenje vune, da. Tu se stavi vune, ako se češlja, meni ispade na ruku. Okay. I posle se tamo navrti na ono što se uvala trnova ružica. Aha, ja. I onda se napravi konac posle. U stvari prvo se prede sa onim tamo što je zakačeno ovako. Pa se onda to vrti. Pa se onda stavi na razvoj i onda se tako prave tepisi, čilimi. A što ti tu znaš sve? Znam zato što moja baba pokojna, prababa imala to sve, da. I ona je to, kad sam bila mala, ona je stalno prejela vunu i čuvala me. Eto, pamtim. Okej. Do crkve. Sveti Nikola ovdje svuđe. Wow. Naša slava. Ovo je majina kuća iz snova. Kamenasto nešto. Da. Kad bi sad birala da mi neko pokloni kuću ili da mi napravi, rekla bi tako. Hoću.
je još jedan hotel. Evo neki ljudi na brodijeću. Sad će da ih napadnu labudi. Cijene, jedna strijela, jedna marka. Neke strijele. Labudi. Vozić. Hello. Ovdje čak ljudi imate i sale kao za veselje i to da se iznajmljuje. Moj brat stariji pravio je krštenje, koliko se sjećam. Mislim da je to bilo ovdje unutra. Evo našli smo prelijepo mjesto u restoranu. Sad će da vidimo kartu i cijene. Evo vidite cijene od piva. Jedino Paulaner. Onaj Weissbier. 4, pa 3, pa 2,5, pa 3. Sasvim ok. Evo vam ovdje sokići. Vina. Evo ja ću ovo da preletim za čas, a vi stopirajte ako hoćete sve u detaljima da gledate. Znači cijene su, brate, ekstra. Oj. Evo i ribetine imao svašta. I puno drugih stvari. Naručio sam nektar pivo. Ovo je od ovdje, valjda specijalitet bosanski. Hajde, živjeli ženo draga. Dobra piva. Evo prvo je stigla teleća supica. Valja li ženo? Vidite papričice, hlebice, gledajte ovdje imate i soli, sirće i biber i ulja, šta hoćete. Vidimo šta da je teleća supica. Top. Nije preslano. Top. Brojce neke dobijete gratis. Stigla Karađorđeva šnicla i ćevo i naravno prvo uvijek limunadu preko. Šopska salata, ništa bez nje. Kajmak, ili? Restoran iznutra. Evo ga, toilet. Mnogo fino izgleda. E pa ljudi, najeli smo se fino, cugnuli, vidjeli ste šta smo sve naručili. Znači, Karađorđevu šniclu, ćevape sa pomfrit i povrće se dobije uz to i teleća čorba, ljute papričice, šopska salata, kajmaka. Kajmak sa Zlatiborom, kajmak je brutalan.
Znači, kvalitet hrane je baš ekskluzivan, vrhunski, mogu da kažem, baš brutalno. 56 maraka smo platili sve, znači to vam ispadne oko 27 evra. Znači, to nije ništa, mnogo dobra cijena. Sad smo uzeli još jedan sladoled. 3 marke, 2 sladoleda, znači euro i pol vam ispadne 2 sladoleda. Znači da je jedan oko 75 centi. Cool, top. Znači preporučujem, obavezno dođite ovdje, da se fino najedete, da se slikate. Ne morate da dođeš, samo se najedete. Krken, samo krkenzi. Da, hrana je top i imaš svašta da se vidi, ne može se sve ono baš sad da snimi, ono, niti sam hteo baš svaki detalj, jer inače video bi trajao 2 sata. Kad... I da ostane nešto prijenstveno da sami otkrijete. Baš tako. Ništa, vidimo se ljudi. Begamo nazad. Ljudi, vidite kuće kako je nakoso. To klizište. Klizište, tu kad su bile one poplave. Uj, sreća da još stoji, jebote. Šajs. Strašno. Gledaj od ovdje. Čoveka koji je uložio ko zna šta sve u kuću. I šta će sad, ne može niko ni živit više ovdje. Znači, ni pola nismo mogli da pojedemo jedva, ali fino nam je čihica zapakovao sve. Da ponesemo, stigli smo sad kući kod nas. Čaleta nema, Herice nema, otišli malo u komšiluk, u sjelo, u šetnju. Da vidimo šta radi ovaj naš Jackie ovdje. O, pa Jackie. Jackie, Pecky. Jackie, Pecky, neki. Laka. Zatvoren, ovdje. Zdravo. Šta se plašiš, jebo ti sebe? Trebaju ljudi tebe da se plaše, a ne ti ljudi, jebulite. A, jel tako? Posle smo otišli malo kod kuma Žarke, kod lovca u komšiluk da vidimo njegove male cuke, bebe. Jožić, kakvi su. Šta je tu, Hera? Hoćeš ti da budeš mama opet? Vidi njuške mole. Znaš koliki je škobo? Ti si malo kuglica. Halo, ženo. Ti si sad mama postala. Kućeća mama. Traže sisu. Fino je bilo, malo smo se igrali sa malim cukicama, kako su slatki, malo smo mezili, cugnuli nešto, vidjeli familiju, i posle naravno kod Srete Milinog iz Pipera, to je moj dobar drug i komšija dole. Mislim, on mi je inače jedini drug što imam dole u Bosni, što se redovno čuvam, on je baš cool boy. I tako, malo smo mezili, jeli, u stvari nismo mezili, nego smo se baš najeli, svaka čast, grill majstor, top. I tako, to je to, znači ljudi dragi, nemojte zaboraviti like ako vam se video svidio i subscribe, obavezno, to za vas nije ništa, a za mene mnogo znači. Turneja se nastavlja još malkice, pa onda finito. Adios amigos.